Oke. Bersama keluarga nggih sarung sih. Jangan. Mas gantian. Ya udah apa kali? Jangan bening. Jangan sambel. Sambel. Jos. Ini ngarep lepon nggak shop. Waduh. Kalau bergedel. Bedanya apa sih? Ajur mangan iki. Lawo tempe. Daging sih, Pak. Lawo Pakai daging sapi. iki apa jenenge? Iki apa jenenge iki? Bergedel. Kentang. Ya. Lawo udang goreng. Jangan bening. Ini digoreng. Jangan buncit. Jangan bening. Ini tukang masak Wah, ngeri tukang masak Bisa diorder. Ngeri. Dapat tidak? Mari kita makan. Nah, langsung galeng. Hmm. Dessertnya. Ini habis makan jangan bening, ada dessertnya juga. Nah ini Ala-ala kampung. sumsum, Sum-sum beras. Sum. Ini dawet bikin sendiri. gendeng dawet, gendeng juroe, wes. Mantap. Ruwet Jojo, ruwet. Kapan dia teh waras ini? Tak waras kabeh. Sik, masuk yo. Yoi. Aduh, mam. Oke, penyedap rasa. Pete. Mantap. Mangan sih. Wes ini. Tuh. Peti iki gua iki aku gak seneng kok. Misal karo langsung digoreng aja gak diwasit ya. Gak tahu sih mangan. Masih ingat upload. Upload viral. Apa viral tenan ya? Ting-tingnya. Ting. Kak nanti mbak Kerry iki nyuting mangan sih. Lah piye mbak? Itu kan Facebook Live. Ngapain Facebook Live itu? Mantap, Jos. Enak. Tek segini sip. Nambah. Baik. Oke. Nambah. Bos kan, bos. Mentos. Watangnya. Sampai dikondisikan. Ambil 2 piring. Wis. Selesai. Oke, Nah ini selamat bergabung. Ini tukang masaknya. Lagi senyum-senyum. masak apa? Wis. Oke, Masak apa? Correct. Masak. Apa ini? see you next episode. Bye-bye. Bye, darling. Like, comment, subscribe, dan share kalau Anda suka video ini. Yuk. Pengen kan lampu ya.